Vigambero omosoli monne bwe serikali nere DPP gose director of public prosecution no rules iri na pana pale twarorere kiumbe kilikia LSK ge kumuboria maboli na kirokende kumurage kiaranga ngiye kwara gokorabo babatagita sega pana pale bono nige siekenene kumutwara umwakili na ndora belera sekiumbe kikia LSK lakini bado ne member gangu chere kora toira ya mase mokora manya abira atatu asenge chebiro bikwanda bwango sana na ndo mwakili mategale very busy nganchire mwareganiga wakili karibu sana na kirembe ya mono yes asoko ndangeli ko ngosti asesho ya muminchori rumapi alright yes. Wakili muminchori mi ewono ogukora wate bangatanga na moseraibu bona buna wakili aiwono muminchori mimi ndinga na chire mambe na tolere chaira rusiriri kabisa njena hapo kama pema yes talimira kinofsi nale lakini nini nishoto wakili muminchori mimi ndinga umuntu oli okuboka mambi mapema na gochaka chishuguli chae na wachaka mapema mbia mono kabisa alright bono ndo mambi kabisa ngoboka mambi sana so wakili tangani tiankwale ni meyen kayo mugusiki ya fam ngaitege sato twara chinkwana ga goto chinkwana inse ya serikali yo mosike Uhuru Muigai Kenyatta bono iga oborai no boyia kila kitu ni mpya yes watu ne serikali gochigocha yechi hasla yes abantu ba boda na mama mboga kana wale go declare their wealthy goro yes na chira netenga kweli abamura chi hasla itwa minute we tekenga alright amramba bwa de jiwesa keje kweli kabisa kerantoro chali ya Musale Mudavadi wate bale worth 4 billion billion inye billion yo mate wakili jiwe sinyinge sana billion ne million mareli weya alright wakili asinge njoni menyete nole timetable yao bunego teba nole busy nataka tora kora bintu bibere gasubwango bono tiga turachaka asubwango mono nebi binde twarorere bikurusi wase chikoti anane mono tworoje musubati Aisha Jumo yo kabero mu bunge wa constituency ya Malindi karige kero kibo governor akabugwa kina bwate ekine kya mubwateti ngagero kendo itiro monta the same time chibe sanjira tumigete bube lakini tokarora DPP kumuruseria mamocha na ndega kore request ya court kumuruseria mamocha wakili kana twange process amagana prosecution nga kiago corona denga kigwikera bake case kiacha gakorusiwa seke gambero kina getara rusiwa seke gambero kwanza kina paka kira ba registered by registration yekina meaning inga investigative agencies ndobwate EACC ndobwate Director of Criminal Investigations ndobwate abasigari bachunguzire ngochunguza bale file baira statements bali documents keregento baira as a office ya Director of Public Prosecutions ndobwate article 157 ya katiba nere created office ya Director of Public Prosecution na inde karuchi ngurunga kende gionsi prosecution yende yonsi Kenya tego koru onye office ya Director of Public Prosecution terai ru idini meaning nga chifile each na ndo mate ebine kabire bibia chibesa gutumeka CDF EACC jembire na tuwa investigated for 5 years bako genda barakira bacha bakorangiringa njuna ndo like statement so tarigento kebwate pressure yoko irukoti na ndio noro chaba ishimiwa ngora atema bale wa Kisii mikokoraki so ekere kinege ikirukoti it's always assumed nga na inde DPP maitego ya etiri ngwa karolere dikale DPP oyo moto bwate akuruchi statement nga monto geto irukoti magosa naya nini so that ekero ki irukoti bono na prosecution ewana dekorangiri in collaboration na investigative agencies bali bago chunguza totebe DCI noroche nalibaona bagwenda ko organize wale abashahidi court so that court yarote bwati gasi no kuganya prosecution na defense counsel bayetebinga ki yoki amakosa ni gakorekanete alright wakili bono omuntu okubugoli obusaidi kabisa se file ya yana koyera se kigambero nolorioyo bonsi muntu omotakoira because bono totebenga no bashahidi totebe ekina bunebi mono monebi bi economic crimes anti-corruption commission yes nero konyora ya chunguzire ya kolega asiamu na DPP era koireru because DPP na wakili barobuno ko prosecute ekina ase court kotebanga magosa gete na korekanete bali bono na wabwate investigators
ende gendo gwana komanya the first appointment Ruto our excellency the president right no matter what the history there support the first appointment ya begeti yes atara appoint no nya ministers atebetenga director of criminal investigations or refinery that was a nice signal yoko tabange bintu bono gochibira go change nainde bya change right bano wakili timanye tinga kerokende no toy procedure whatever nga oversight abantu bangi bamaite nga director of public prosecution go se ODPP nero kwimukyo oversight yo irase kigambiro ona nga kikonyalekana rino nyatari koira bueka naende ochaka kurusia kubarusia abantu amamocho no eregenta gukora no go present obushahidi in court uno mo wakili wa serikali because bono musigari tali konyara bono toroje basigari na ubali geto obushahidi na ubago gikorwa obushahidi paka watu arumo wakili wa serikali uliyo gochigotebanga ngakiero somere dali chiko ugo interpret ogotebanga makosa gete ale under section gete nero ya bete ya lichiko lyagune tu yes bono so DPP nero go prosecute lakini aso okorwa obushahidi ta okora gasi erebweka because abantu officers bali ba DPP mbabwati capacity usimba bwati nguru choko investigate monto DPP ta kogenda for example MC atabenga ki statement ya atakorra tabwati that capacity umusigari nero kogenda oswe affidavit otonga ki ni suspected MC naka ibete jibesa sigete ntango ngango cheoda njigo chunguza chi account chiaye okay bona all right asante sana mwacho moteri mi studio tolenero mu wakili Wilkins Ochoki Mogaka kurigereria amangana yeli chiko hapa na pale bona twarira abantu abange wakili gose ababunge abanene kabisa n'abantu bakuburukana guna abantu bande babwatu lakini konyoranga ababunga babarabu chakire kurusirwa mamocho na kerokende bali babwatu tuna barabo bado nabo batigire bagendera tenekina kiabo. What does it mean? Keroke na mama evidence which yake hasaba bunge ya buchase abananchi ba kawaida ntu akwanete ngakienderinde ngabantu baito bali ba kawaida nsa chinde mbaliko chibamanyanga kibagwerwanerera mbaliko chibamanyanga ki ebinto bigokoru ngaki bikoba sorted of course buna bono igatuikire ngakiye tuikire ngwa kwanere kinagia isha jumwa twarorere ibinde bitaide kurusi gororo most of these prosecutions yakero kuligereri kwarorere VP gagotebanga ebyalenge political right ekyalenge political think of course amagosa nakolekanete lakini wojibu liswali lyao abajumba of course mbabwate more influence isa chinde na bara Kisii na bara koleki eitelingia lakini bona asiye ikire especially una bono ega bindo twarorere to enchire bindo bikoba ngojitoro twale mechando chibosio especially abasigari baito mbari gochigotwara kelia sige songo tokorokanga motivated ato mondo ngotebare ngagingo kora uchunguzi iga ngochiere go bear fruit posenga ne twale faida gete bono igango chibare gotwara morali enke because ebi nevingo TVMC chi file yoga ndo anti corruption court ichire chi nene uchunguzi ya correct statement ya likiru wetani emia okay all right asibo buna bono tukwanire omokonyi bumuragwese ya Kenya Muske Rigg yes Rigg ndoroche galinga nabwatanira sekina kiligia lengegia 7 million plus na endengero gia 7 billion 330 million plus lakini natakire guchikogenda seke gotena busubike gambero tarike 20 erabono no muraibwense bana nabwata mamlaka buna deputy president bana constitution inke gukwana sonde bwensi kerokendo bwatena ni namangana akina kende yons onde bwensi wada kina kende yonsi sheria ya ito teliko manyanga eningo kero gokyo bwate influence kyo bwate ego treat abantu bunna ebarenga ine igoro kinangere kyalengo kya Rigg a prosecution okaiwe gotanga tutaite ko review evidence yes ko review evidence ngambali ready ko gendera yingo tebi nende no chorole nyasaga gotoboima kine kijachire review evidence bono ngo chibare ko ira na batanga ki boshahidi obombo arenge buya
genda muchunguze genda muri statement ya muntu gete genda muri statement ya muntu gete abona wote akoliki statement kayugo chikoligi gadi ko chikayugo chikomonyora uchikoligi statement na no mo office omoke nero for the political power ekibona kiali ugo chako yunga review evidence ekereki neki record kera se magistrate ngabona ngo withdraw bale review means ngabona barolere ngeki nange bwatingu okay no nyeki abwate lirikale so wakile wanakuwa tabanga ababa abantu barabakaba keba twateba kerokende batamanyiti nganga kibagwe divend batanyale kerokende kuligino naba wakili ngakibona barabago tabakoro maite nsachinde ababaita abantu bali baito bakawaida usio kawaida yekinyo rugete kya gusiga nsachinde ereta tariko nyara onyara no nyino komanyanga processing ya prosecution era maite ngano musigari kumwira koti maite nge filing ko irwere DPP bachiko approve charges baligerelio ko shahidi tamanye tinga no nyino ko pinga na pinge ngama tinda alika statement aba shahidi mbale batarakoleke kwere tako ireki na kyane bosibu hangweko okay because nsachinde bitine byanka ngano muntu wako yondorwe ebaganyerera ntenga tigatomera na koti no roje so ebibinde because of influence because DPP ne appointee ya politicians paka better na National Assembly no roche okay who's heading it no roche who can send him home because bona iga totabenga politicians na wabata influence igo otato etie line ya banyasiasa eba okoroseli tribunal bagutomenka mambi igo bona bakochia sebuya that is the truth igona kuko very unfortunate lakini gaki na bense yekerego igona kuko tamango wakili bono aiga Kenya na bekobwatinga ngomanye tori gorali mapema sana whatever igo ngabona ngomanye tokari gorali lakini the signals to arorere because yebinebi na byabere court for some time no nyorete buna rigijia cheta akabwato batanga na rusete kuchianga nini akarutwe Subaru akamenya ko Nairobi koletu koti ekeroko iwanga nango chibale nainde kuligerelie file nainde nabo kuminga ninki kibagokora igonte benga mapema mono sana goteba because there is a time emyaka etatene ya alire kwali kunga kamata Friday bona gature igonde wensi akobwato okay meaning ine signal nga makibinto bigo chikwa busyo bona nainde the past 1 week yes LSK ntwa complained ntwa konyoranga abantu Nordin Haji nero lyoyo moyo nero lengoro nero lirete chifile chiri kayego chiyekeranga bono yaikire ngaki naendo achakire go change ibirengere linga gasi akolete telingi you know you live by your mistakes and represent ekina tike koti yamwe okay usabana all right bana yakirenga bana noko withdraw wakili kerokende timanye tinga kerokenda so mwananchi kwa faida ya msikilizaji ine umuntu nanya ariko gambere kina mu wakili atayo na ndabwe buya sana sana because umaite no kumanyanga iswali kyokoboli nainde kawaida talinge karoire court bososo ere MC na no gwata magosa sachinde ne bitina byanka ebinto bikebike you know nabokobwa mbuya because injabona buno mu wakili ntebanga kwa bere charged tatebanga with the murder yes yere 302 of the penal code ni manyete egento kerito koroka ninji ntosometenga ingredients ya murder ningi sachindo konyora abantu baito mbamanyetinga nainde bono mbaranyara konyora umaite oligereri Google oligereri ebina byabere decided akonyora ebire bingi bantu baito mbaranyara koranga ki ebine kabire bibiri byakore tumapema ngaki byarenge lakini umaite nsachinde ekemaene nguchikeregia soki narorera abantu abange bagwe kolere ebina ende babuya lakini rende teri advisable na bengo tebenga no rwarete MC yes otebenga na iguru mutuko ngati okay ndo tebenga ine okore headaches yonyo alright isa chindo utarapi munonya no gopima umuwakili na nyale gopima na nyale koranga strengths weaknesses ninki because umuntu kawaida uli utali wetete akogenda to facts nje uno muwakili ni majite the law na bongo konya through the law bana inatoka wakili ayeno muwakili tokenga kerokende gwatwarira mamocho yes enga we nyare kwegerera ibweka usikero kenda ino tageto muwakili toko nyara kwerwali
teli advice bo MC nga ninche ni manya nga ngende kwetetea okoba emotional matege ndoki ayo munyene to kunyara we treat uno muntu ndara kokonya bono again tu etora advice thing the worst advocate no lyo wekolere kina nonyani jemba mbeke gente que va kubeka abantu CRB by mistake umuntu ajida gatumye italiana ne kebande kya akore kwe kira kinena ireto mu akili onda ngatenga mbo atari bandu CRB because inambe yetinye maiti nanya ko register because yo bwe korere ogotwaro bororo to kunyara ko basige songo kiri to ko objective umuntu nonyora agenda ko tubuli buri swali yo gechigose igo okore kwere mbujiya o muntu onde akurwali akokorere kina namanye bonara arako bare buya oitago twara buru ayo baise koga echigwa ayo no kumueleza akokorere kina. Alright, asante sana mwajo mwategera limi studio tole no mwakili Wilkins Ochoki Mogaka tukuna gukwanira magana yeli chiko ga ideka cya butokire na 35 nemo ngange ale sana gosoka korwa igase studio kero kendese gutoka no bwate buri ndelion sintoka ideka ibiriga wa kesi ya 0706181822 na bego 0796988630 kero ra kesi ya subwango toronyora ibirisa toiga ntoko libaga kero kendo chikumubuliri boli na SMS line 0791088922 ntobe tokuligereria lakini ndetutaraika gabwo wakili torole kyombekia LSK Law Society of Kenya abuga sole member ende kwa beire umuraibwe branch ya Southwest wetera mu president wa wekembekia LSK matebanga bono Nurudin Haji mwamwiri gosena matukata to amatukata to nayo koraki ata tutaita LSK because igendo yakolekana chi office echi nebanga siasa ya change abantu abayiba chi office ndio those are independent officers when the colleagues yae bila influence ende yonsi kudwisko enchera Nordin Haji ya chakira okole bintu teliko kwa kionde bwensi especially into toko genda koti botambe togo kororo kole bina teliko kwa nere he's our member also because into expected I defend his position teliko ikanga ongekina Mogaka na inde ekerota iyo busekende gekobere tuli na nguru maybe kyogo facilitating okolere gasi na inde ngende nguchuki itelibuya busenga no rochenjera ya beire igo etu amwete chingaki leze buya nganki kikegenderete Kenya bono kwa boli riswali about the common people onye gago chiko chaka kuri bwebi ne byonspi ari biyo byakero muntu ndutaiti koyunga ate de kuri biyo biri byabantu bari abanene boka ngabono nga rigiji seningo Kenya Power GMD nkaga ebina biri abantu babwate bikebike ondutayo bimaite ngango exist biri alright tumati wakili kero tokuligereria ase amarieta ya chorwa no muraibu ensi ya Kenya Muske William Ruto bali bawuchiko baba waziri tworoche Musalia Mudavadi tukarora Aden Duale tomorochalia Justin Muturi yokabairo mo speaker we National Assembly tukamorora galia Alfred Mtuyo yokabairo mugabana we county ya Machakos na we go musubati Alice Wahome certificate ya yenje haboleti ye degree yake kini agasoi masubwango Moses Wetangula speaker we National Assembly kwatabanga yino alenge Nairobi ali yego go deep stage omoya kenge yotora of course kero mondo namanyitenga Alice Wahome no mwakili ale ndio njena nyore bahati yo koleki na nere amo to the same side so to spindu maitenga no mwakili ale but for record purposes zikwaro chano nyana kero bago chaka the vetting namanyeta abantu bali namayeta misi namanyete chungwa but they introduce themselves for purposes of record ne Hansard ekero ko gendo tabwati certificate ekero mondo namanyete za chinde kinoko nogo toratebe na nogo cha because okobatu shuanga yani ngango etole na wetangu langu aro jaga sanitize wangu bakatanga I used to see you but
the reason for asking even for those documents chibe record ebenga you know ngwa etetiubuyanga no qualified unokoteba bono lakini ndo manyitenga nkina kabana gitaba ngwetare nyatare gocha lakini wakiri kero kurigereria magana betting biragenda gukorwa se ebunge ne kwembekerigia gie bunge commission area kero kende chances kero kende chia amarieta ya gochia koyerigwa bakego se bakego etigo kawaida MC vetting area genreta bonoiga yes ne gweneta ko ask amaswali ya makongo alitokoroka hard questions na inde ne gweneta ko ika because yali na committee bonoiga yes committee ge gochigoetia nko irere report national assembly national assembly ne bwate chinguru chogo aida na baeti ko ruase committee national assembly na bego vote yange enomini but into arra chikula icho speaker bana chali andara nje buna ndoche elitune kwaya ego kore yekwere elieta ndiyo na inde Kenya ndo ati history iyo ko weli lieta linde lionsi yes na ndo maide Kenya kwanza those are nominees wa Kenya kwanza tindo chi amalieta ligago chi kugwa na kioroje Alice Wahome akole makabisa pakago taranga timbu ati degree yani akole kamburuwe adari ya mole kamubora lakini how possible is that nge degree ko wakili I think abantu mbale busy Alice Wahome tanya korora haja yo gutumia degree ya ndonsi because you know no mwana siasa alenge so chinde to komanyarira ariko chako bimana bakayetigeta asigete enso chinde abantu nkaro kuri kungo tabalenga lete degree era lyo taliko tama you know as security maybe akayeba asigete tajiko alright tajiko lengera linga naye bwati because na into gasi to because she's an advocate yes enso chinde tali client karo gocha ngiriko go saba degree itune requirement ya vetting ngagenda oleta maskara on speed original okay wakili kerokende karotoko chikokora ase bunge enene ya Kenya ntuarekera bale gochora umo speaker we National Assembly azimio la umoja wa Kenya balenge very confident nga kerokende na bwabwata numbers korengana na records chirase register political parties lakini ekero bagenda se bunge gatoka ngana nde bakebarure azimio la umoja bakolengana no speaker gatenga bandike lirube batebirenga muina abale how possible is that ikegera ekero umurengo bwata banta bange iyo bakogenda na registration yebyama nabatori bachorere gwetere byamebe Political Parties Act ne bwate post election coalition and pre-election coalition coalition nere ya rosetu right azimio la umoja Kenya kwanza abantu balengali Alfred Mutua's party chap ndio oyo onde party speaker ya Senate Kingi pa no balenge gali yes aleko tabanga that coalition te konyara kubunjika until after 6 months after election tuligerera kisheria na based on that coalition agreement wale watawa ya saini tuko azimio la umoja has the numbers but bono MC Ligereli Kingi is an azimio coalition member but yakoletu as a speaker of the Senate through Kenya kwanza tuligereli strictly those numbers azimio ndo ati those numbers azimio we don't have those numbers ndo ati nambecho we do not have the numbers wakili ngakimotari gotora numbers na hende azimio in mobwate byame binge wichete amo na hende bire registered under the registrar of political parties na hende korengana nelichiko kuna muri bange na ni mobwate members in mobwate ko the majority nkwaroje ndwaleta the marende as our candidate yes for speaker in the National Assembly nkwaroje ndo kia MC we never got the numbers ikopono numbers ya politicians ba Kenya mbanga the developed country asa bantu bakuba whipped bate banga niga to kuju vote kwanjira and you know don't forgetting a secret ballot yaring na bogo tu ara numbers buna bono Kingi ekaro yegetenga they are voting omuntu ko cost chite kaba ebintebe ngao even the cost parliamentarians the ODM senators bayigeta bagata bayaya oyonko muhagera turi no yoito so that it's a democracy
we don't really whip according to coalitions in parliament. Njenonda azimio, but tikatuanchira ne MC ngaki, the numbers don't add up. Ekerobuire kuya guanchira na wata ngaki, tikatorora asema kolega asikuchi. Wakili let us la fund talindo binde. Agiri azra fund talibe siabosa. Mura ibwense na kana. Wikajua zilimo kabya sana ne muchirani. The developments wale whatever nyinyi fanya. The numbers don't add up. Wakili gwetera umuraibu wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga na rone soki bwango gemi mucho Nairobi chinsa mwache Mathare Ruaraka na ndo gotebya bafuasi ba Azimio la Umoja tulieni kababa toerero wiwoito mbuluji kogenda ngenche iyo na karokende bo basi gukirana how possible is this na the formula kira jutumeka maete Azimio la Umoja ne bwate abantu baye the supporters. Raila lost by 200,000 votes. Yes. A UMC means almost 7 million people voted for him. Nimanye tabasani bane. Even my colleagues, batanya kuligere the news. Koruchukure chitangazo. Nimanye tabantu baru walete kabisa. So Sachinde, ekaro our leader. Agosoko kwana those statements. Right. They are just for healing. Sachindo maite njene fani yasi nonde. Ndile toko lose karenu tu aka lose sana tu atanga next season whatever the next season for 15 years. Sachinde, you know, it's about your supporters. Nimbo atabasani bana Sachinde babikire no nyene bina petition tali ngamba tagito kubeka petition, but they are supporters. So our leader was looking at his people who are very bitter. Sachinde watara recognize Ruto as a president. Social media gali bakwenda bakana kabisa. So he was playing to his constituency at half the country. Na ndo nyolenga 8 million people mbali tekura. So I got to that 50 plus 1 almost abange sana. 40% of the people in the country mbali tekura. Yes. And as much as it's a democracy, Raila Amolo Odinga is playing to his constituency. Kubatenga Amolo lose hope. Kamuranje kena morechi TV. Kamuranje kenda chigasi jino. Ovo kimambole after leadership. Wekera kubatenga anguto tubwati our leadership. Tuachire paka Supreme Court. Ko moro ki repetition hot air. Kaina ndo kuruga wogende. Wakili bona eno mwana Azimio. Ndage tokwa na mwana Azimio. Bono karokende gosemeli kimubwate na abana Azimio politically. You know, do you believe in Raila Odinga again? Chikure chiaera. Even nugusiga ankwara MC. It seems in aba Kenya na generally abantu aba usina aba Kenya varosire na bagaka. We'll have to be extremely honest. Nkwaroje senator one Kurunyamira Okongo Mogeni. Gakolera sana about ODM. Gago takagotema nga ODM na Azimio has not been awarding their loyal supporters. Omogaka Raila is 77. God willing, Anyasato Hogima, he'll be 82, 83 in 2027. Tindo Chi, Nonye Ngananyare, and do my tomo to Tokoruan, Yomogaka. On your colleague, Kora, Tawa at the deep state. I say, I killed to attack the Koranga, Siase, unless something happens. No Komanyanga Kenya Sava and the Mambi MC. Alright. In Chombo, Unandoche, leadership to whatever. Navera again for another 10 years. So, because to recommend, you know. Nto koba bantu bali toko enda tuibise nto ranga ekemaine ngakikere because Raila ngo cyara koba a little bit weak nonye talinga nonye ne miaka you know health wise nto ramanya sakare nonye ne campaign yo maite Raila na struggle ake nonye even during the rallies and all bali bari ngange ngota bali ngo mugaka ngo ikale ngorosa nonye no raransa chinde go in 5 years MC, that is a long time. Yikona kwa wakili ngabono mwenye nguvu mpishe na mkono usioweza unaupusu tu.
Ndio, ni ukweli kabisa. Ukishindwa kubali. Asikubali kushindwa. Si mjinani. Tukubali kwamba ilienda vibaya. Baba bado tunampenda. Lakini kwamba ni ngumu kidogo sasa. Ni ngumu kidogo. Sababu these people have the instruments of power. Alright. Instruments of power msinegento, you know. Kwa the DPP njendo chenga next time. Tigato sabenya sato. Okay. No naye. No chochake na botore yunga wa Ochoki tima ikuwa rengi because of your position and guys yes. But in the future I'm seeing almost everyone coming to start singing. Lakini unajua wakili Ntugasi yaitoka aiga ni toka naye president. Ntugasi ndio update ya wananchi wate. Into whoever will be the president tuna shida. Ondebwensi ora bomurai, ondebwensi ora kone kende gyonsi, Ntugasi yeto no kukebeka ujeso mwananchi. Ivo asike maine azazimio. Yes. Emechando nere koenda busyo. Alright. Kero wakili kero to timati gose ntobwate simia moiga, mojo motenye gotobwate biya kero keno nyokobwate iboli rire banning na bokoboli igase kidai kaibere choka chire bosiga, kero wakili okuna kuligiri yende economically. Kenya bono genga yerochi. Economically, because one Karonko Rigi G, the Deputy President of the Republic of Kenya, Karonko Ruto, naba iwete over the weekend. Bagoteba nga mzee wa kitendawili wa kuzimia. Nga naye wasali chibesa BBI, naye wasali chibesa usenga project azimio. For me as a leader, njena vero na lead ya bantu. Into what I want actually to request our president, they worry about the economy. Yes. I'm after na maintain it, but there is projection in November na maintain December ngo chiara kogenda igora. So that obuge mango chula kokonga. Because the leadership we promises ni chingao na karoko ile leadership ni ngao. I don't know boli nonye simbo itonetaya. There are a lot of promises he made that we are not seeing on the ground. So that economy yetu unandoche the common man, the border person, vantu vaitaba bakawaida chifundi chichiwa tokonya kuwagacha na nini. Kende nkeyo ya change MC. Okay. Govono economy very little has changed because we recognize and respect the presidency. We hope ntogo sabera ntogo tabanga we were not supporting the president in abono to sabenga economy. We togo saba and togo saba sana ngatige economy ebe because ya kere economy rengia kero monto no nyaniche MC ibinte bikombera bija. Okay, asante sana wakili. Tobu ate simia ya moyoka singincho iye birogaiga enkayo mogusi. Hello. Oh yes. Asante sana tuwakoigule ya mwaliga nkayo mausia. Halo. Mbiamono sana, karibu sana John Ongeri. Wakieta bia sana wakili na wakili bia ni mwewe. Aha. Asante sana John Ongeri. Wakili tubwata jideka ibere choka exactly kwerera nyama boli ya yomo tangani igaboringa kerokende kwarero monto itiro monto pina babwata mamocho goso ibire pino muibi lakini ande kwa mwegera no wakili wana ndo bwekina tigante bega abantu baitonende baelewe gasi aba wakili intunoko tema gokonya abantu no ndebwensi no nyana uri itire omonto nabwate haki ya legal representation. Okay. Amine tinga kireki no mo wakili akoiro omonto ngo cyale kubwa
zachinde tunawakonye court nonye nokokonya nonye victims because nabarumba bwate haki yo gutwara mu wakili unabona nonye nigoro naye twekina kyomuntu oitiro muntu tinda anyora the full facts but toko nyara gonjaji ngapono ngo korande kina kyomuntu ine gasiane somerete nebanga abantu beto tigaba understanding you know nabona abana bagusia abawakili babeira abantu kero muchi almost kero mutu yochakira gutwara mu wakili moto jaji ngaki ngokolera omoibi oso moitikina ine gasiane ngotema kororanga obumaene bwasokire taringa kire kinanko ira MC nganko buhande you know enche no gotema gokonya ekoti gokonya ori ongeire gasinga ngaki no nyene rara nyore justice because nare presumed innocent pake koti ya musangiri guilty yugo omuibi oso umuntu itire toko motainga oitire akoti etara mutebanga na koleta makosa nakeko ireta etakero mutike bake koti mo igoti ngomotika totige igonga pono ntokora gasi MC ga kinga kindaragere itakwa kazingu mujo abantu ba support but ile taliba wakili bonsi ba okora criminal matters you know abantu baitongo sachine kolengere bari ngaki ngomo wakili no yo kokore bina bya abantu ba criminals boka nimba ataba wakili batanya kogenda court nonye nkuru gusiga bakokore gasingi ya MC abantu bari bakora conveyancing story ya maremo na iguru mugako igago tabanga ukura umugoraka ogoremo story kabire iteyo umaite kere kina MC kere kando bina mbiyo bibere biweka ine igo kera facts yekire kingao mubora katayora uruboremo onye bintu bya kibire buya onye paper wake yakere bi mubora kakabirojo nawe ndako chakonyo nyakarororo but mondo tata wangu mu wakili nkuraro mugora ka ubolemo nza chinde bin succession cases biritaho kora kwanyorenge mugaka abwate usina bangina babere batatu abubonsi nababoraka boka bakunda bakurwana so yo gakorro yo watiro mu wakili otabangu mu wakili oriro muboraka ebintu oyiwo mali wakili kera tubade kayamo gatebanga engombe yarire getuma kyo monyene omonyene iyo yenyoriro yakiromo akione gigoje gya chachi wikigere ngombe temanyitiero yakirwomo abantu baito tigabamanyanga ki magosa talikoba sanitized na magosa ande onye ngombe ya lire kwere ozo muntu okuibire tago ito muibi tago ake ngombe ya bande ya lire ebando you know na boko so afo malicious damage because ya ngombe na muntu yetika yaba negligent yachikulie bando ya bande uno gwatereme but bono goko yeita abubono naye kwakolera makosa ande igoro ya makosa ande kero kende ndara irera uchi kugambi gubugwe kwanza nayo kugambi ngo witire ngombe yabandi ngabone yali bando kwayeita you know there's a reason why we have laws ebine bintu bibwenda ko reported abantu barenga ebande eli yali evalue ya enere because one nanto bataba value abantu bagotenga umutona chiruo liru ebando chinsiaga paka chisoboke evalue ya enere so that yo montanyo ala compensation. All right. Na tebere mbia mono sana wakili asante sana singi joko nyole biro byao gukona na Kisii FM mambia bana timatinga kero kende ngikwaje gukona na kyomo ali kera tuwadede kema tonyara mangana maya sinchire weekend kwanza kabisa tiga ngakere congratulate our new president and new government otabenga no nyeko konte ngachini dazi new we fully support them nende tokubasabira ba succeed nende ntabya bagusiba itonga whoever is in government let us now support them elections chialire ntoko chaka nende campaigns bonoiga on matters law nende tigansabe bosi ya Kisii FM because you have a wide number of listeners serikali ya Kenya kwanza nyetevinga kikamura anche don't abuse power tako chaka korama tiga I think kina keke gusikia chingurwe cha bananchi baba ile tigonyo umuntu ibete onyerigiji ke maina taibete besachi tiga kende koti atene nororo aoro kinga nale innocent eyera aoro ki example kia ase abantu baito no nyambali walenkaga ngaki onye vice president kwa rajuzi Jacob Zuma with the prison South Africa recently you know in Kenya karole in power okoroka nangule immune so that systems chibitobwate chikolega asi because one there is a lot of influence so that again don't have abantu baito let's have faith in the systems torenga ki ibintu bikoba. All right, wakili na tebere mbia mono sana singi chebiro byao gukora na Kisii FM. We wish you all the best.
na ndejinga gijinde kero turakuganie gotugusabanga kero kento konyole kigera no gene tokotokonya nene mono na komokonyo motegereria sensemo yelichiko mbia mono sana. Thank you so much wakili. Asante for having me. All right, mwacho motegereria yakuru kwa wakili.